bwa mbere ubwo hakinwaga filime hari mu mwaka w'1888. Iyo filime yitwaga The Laundry Garden Scene. Ubwo nibwo bwa mbere abantu bagiye imbere ya kamera bagatangiza kino kinyuma cyabaye nk'umunyenga kuri twe. Gusa igitangaje nuko muri ibi ngibi byitwa filime n'ubundi hashorwamo amafaranga menshi cyane kurusha no muri business dusanzwe tuzi, aho twabibonera nko kuri filime yitwa Star Wars. Iyo filime yasohotse mu mwaka w'1977. Igitangaje bije y'iyo filime yatwaye akayabo ka $447 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kingana n'umwaka wose mu isi hose hasuka amafilime abarirwa mu bihumbi, akaba atwara akayabo karenga miliyari 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka umwe gusa. Reka tuve kuri ibyo ngibyo tugiye mu gihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde gituwe na miliyari 1 na miliyoni 400 zirenga. Muri iki gihugu filime zifatwa nk'umuco bwawo, cyane ko mu gihe runaka imiryango ituruka hirya no hino, abakundana cyangwa se abantu ku giti cyabo bahurira ahantu rusange runaka bakaharebera amafilime. Ibyo gusa ibyo bituma n'ubundi abakina amafilime muri iki gihugu aho gufatwa wenda nk'abantu b'icyitegererezo, babirenzaho ahubwo bakabafata nk'intwari. Birumvikana n'ubundi cyitwa filime twakomeje kuvuga ntabwo ari uko ari imikino gusa. Abakina zino filime bahembwa amafaranga menshi y'akayabo kugeza n'ubwo babarirwa mu baherwe ba mbere mu isi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abakinnyi b'amafilime mu gihugu cy'Ubuhinde babaherwe kandi kurenza abandi. Urwo rutonde rwasohotse ku itariki 10 Mutarama mu mwaka w'2024 ku bufatanye bw'ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubuhinde nka Investors, Guruji.com, Forbes.India.com, HindustanTimes.com ndetse na Forbes.com, ikinyamakuru mpuzamahanga cyandika ku baherwe batunze ibya mirenge. Ni muri ubwo buryo rero bitewe n'igihe ushobora kurebera aya mashusho, urutonde rushobora kuba rwarahindutseho gato cyangwa se nanone cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze ko niba baratangiye umwaka w'2024 bayoboye urutonde rw'abaherwe bakina filime mu gihugu cy'Ubuhinde muri sinema izwi nka Bollywood, ahari wenda umwaka ushobora kuzarangira ku rutonde hari icyahindutseho. Ajay Devgn, amazina y'inyakuri yitwa Vishal Viru Devgn. Iryo zina tumuziho rikaba ari izina ry'akazi. Yavutse ku itariki 2 Mata 1969, avukiye New Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde. Ku munsi wa none afite imyaka 54. Yashyingiranywe na Kajol, nawe akaba ari umwe mu bagore b'ibyamamare b'abakinnyi ba filime mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubwo bashyingiranwaga hari mu mwaka w'1999 babyanye umwana umwe witwa Nisa Devgn. Mu bavandimwe ba Ajay Devgn wavugamo nk'uwitwa Anil Devgn, Niram Devgn ndetse na mushiki wabo Kavita Devgn. Reka tuvuge mu mwuga wo gukina filime. Bwa mbere akina filime hari mu mwaka w'1991 ubwo yagaragaraga muri filime yitwa Fula Vir Kante, maze agaragarizamo impano ye koko bigaragara yuko nyine uyu nguyu yari umwuga we. Nibwo yaje gukina andi mafilime menshi yamenyekanye cyane ndetse agakundwa ku isi hose usibye no mu gihugu cy'Ubuhinde. Akaba ari amafilime wavugamo nk'itwa Singam, Kaki, Runaway 34, Dirsham ndetse n'izindi filime nyinshi. Ajay Devgn muri filime zose hamwe yagaragayemo ni filime zigera ku 130. Umutungo wa Ajay Devgn uhagaze akayabo ka $65 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 9 yitwa Priyanka Chopra. Ku munsi wa none akina filime mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ari Umuhinde. Amazina ye yose yitwa ubu ngubu ni Priyanka Chopra Jonas kubera ko yashyingiranywe n'uwitwa Nicky Jonas, bashyingiranywe mu mwaka wa 2018. Kugeza ku munsi wa none nta mwana yari yabyarana na Nicky Jonas. Afite umuvandimwe witwa Siddharth Chopra. Bavukiye ku babyeyi bitwa Madhu Chopra ndetse na Ashok Chopra. Kimwe mu bituma igice kinini cy'abatuye isi bazi uyu Priyanka Chopra no kubera yuko mu mwaka wa 2000 yabaye nyampinga w'isi yose. Priyanka Chopra mu gukina filime yabigiyemo nk'umwuga mu mwaka wa 2002 ubwo yagaragaraga muri filime yitwa Tamizan. Nyuma yaho yaje kuba inshuti n'uwitwa Shah Rukh Khan, uzwi nka kimwe mu byamamare bikunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Amaze mu kumenyana no kuba inshuti, Shah Rukh Khan wari waramaze kwamamara yiyegereza Priyanka Chopra cyane ku buryo bagendanaga n'ahantu henshi cyane. Gusa byateranyije Shah Rukh Khan n'umugore we Gauri Khan kubera yuko ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi byatangiye kubivugaho yuko Shah Rukh Khan n'uyu Priyanka Chopra bari bafitanye undi mubano wihariye. Ahubwo Shah Rukh Khan ngo yaramaze kumubona nk'umukobwa w'umunyempano. Imwe mu mafilime n'ubundi yakunzwe cyane yitwa Don. Ubwo rero kubera amafoto n'amavideo yacicikanaga uyu Priyanka Chopra ari kumwe n'uwitwa Shah Rukh Khan byatangiye kuvugwa ku bakunzi ba sinema y'igihugu cy'Ubuhinde.
bavuga bati uyu Shah Rukh Khan ndetse na Priyanka Chopra ni couple iberanye, nyamara bavuga ku muntu washyingiranywe. Ibyo byaje gutuma uyu Priyanka Chopra amera nk'uwirukanywe muri sinema z'igihugu cy'Ubuhinde kubera yuko nta muntu n'umwe wari ugishishikajwe no kumuha akazi mu gukina filime. Abakunzi b'uyu Priyanka Chopra n'ubundi bakavuga yuko ari ubugambanyi yakorewe, aho yashinjwaga gushaka gutwara abagabo b'abandi, maze ahitamo kwigira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu niho yakomereje umwuga wo gukina filime. Si Don gusa Priyanka Chopra yagaragayemo, kuko yagaragaye no muri filime yakunzwe cyane ku isi yitwa Krish, iyitwa Buffy ikinwa na Ranbir Kapoor ndetse n'izindi filime zitandukanye. Priyanka Chopra afite akayabo ka miliyoni 75 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa munani yitwa Ram Charan, nawe arazwi muri iki gihugu cy'Ubuhinde. Yavutse ku itariki 27 Werurwe 1985, avukiye Chennai mu gihugu cy'Ubuhinde, afite imyaka 38. Yashyingiranywe na Upasana Kaminemi, bakoze ubukwe mu mwaka wa 2012. Kimwe mu byo wamumenyaho nuko ari umwana wa Chiranjeevi, nawe akaba yarageze ku bwamamare buri ku rwego runaka n'ubundi muri sinema y'igihugu cy'Ubuhinde. Filime ya mbere Ram Charan yagaragayemo hari mu mwaka wa 2007, yakina muri filime yitwa Chiruta. Iyo Chiruta yaramuzamuye ku bufatanye n'Imana yo gukina filime itewe ingabo mu bitugu n'ubwamamare bwase, maze Ram Charan nawe yinjira mu mwuga atyo. Mu yandi mafilime yakinnye yamenyekanye harimo nk'itwa Triple R yo mu mwaka wa 2022, yitwa Vinaya Videyarama, yitwa Acharya ndetse n'izindi nyinshi. Filime zose hamwe Ram Charan yagaragayemo nizigera kuri 20. Ram Charan afite akayabo ka miliyoni 175 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chiranjeevi, se wa Ram Charan, yavutse ku itariki 22 Kanama 1955. Avukira mu Garatur mu Buhinde, afite imyaka 68. Mu mwaka wa 1980 yashyingiranywe na Surekha Konidara. Mu bana be harimo Ram Charan, Srija Konidara ndetse na Shushmita Konidara. Kambere Chiranjeevi agaragara muri filime hari mu mwaka wa 1978, ubwo yakinaga filime yitwa Pranam Karedu, maze ubwamamare bwe butangira ubwo ngubwo. Atangira gukina mu yandi mafilime akomeye, yagaragaye mu zindi filime zirimo nka Hitler ariko nyine y'Igihinde, yitwa Stalin nayo y'Igihinde, Godfather ndetse n'izindi filime zigera ku 150 zose. Konidara Chiranjeevi afite akayabo ka miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 ni icyamamare yitwa Aamir Khan. Amazina ye yose yitwa Mohammed Aamir Hussein Khan. Asenga mu idini ya Islam, yavutse ku itariki 14 Werurwe mu mwaka wa 1965. Avukira mu Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde, afite imyaka 58. Aamir Khan yashyingiranywe na Kiran Rao mu mwaka wa 2005. Bakora divorce mu mwaka wa 2021. Ni nyuma yuko yari yarigeze gushyingiranwa n'uwitwa Rina Dutta, bashyingiranwa mu mwaka wa 1986, maze bahana gatanya mu mwaka wa 2002. Aamir Khan afite abana babiri, Ira Khan ndetse na Junaid Khan. Aamir Khan bwa mbere agaragara muri filime yari akiri umwana muto cyane, ari umwana w'imyaka 8, maze akinishwa muri filime nk'umwana muto. Iyo yari filime yitwa Yaduni Ki Barati, yasohotse mu mwaka wa 1973. Birumvikana uwo mwana wari ukiri muto, wari utangijwe umwuga wo gukina filime, byagaragaje yuko afite impano, ari nabyo byatumye avamo umukinnyi wa filime ukomeye kandi w'umuhanga. Mu mafilime akomeye yamamaye mu isi yakinwe na Aamir Khan harimo nk'iyitwa Gajini, yanabiciye nyine biracika, iyitwa Dangal, iyitwa Fana, iyitwa Lal Singh Chanda yasohotse mu mwaka wa 2022, ndetse n'izindi filime nyinshi zakunzwe zakinwe na Aamir Khan. Aamir Khan ubuhanga bwe bwakunzwe n'abatari bake, nyuma yuko kenshi na kenshi agiye agaragara mu mafilime ashimishije harimo nka Gajini, Lal Singh Chanda ndetse n'izindi, aho mu by'ukuri yabaga agaragara muri izo filime nk'umuntu utandukanye utameze nk'abandi bantu, ahari unasekeje. Mohammed Aamir Hussein Khan afite akayabo ka miliyoni 235 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya wa 5 yitwa Akshay Kumar, akunzwe n'abatari bake cyane cyane ku mikinire ya filime ye yihariye, ahari wakwita n'ubusazi, kugeza naho abashaka yuko imigaragarire ya filime yakinnyemo aba ari ibintu bya nyabyo nyine, byashaka bikaba birimo no kuba yashyira ubuzima bwe mu kaga. Amazina ye yose yitwa Akshay Havio Mubatia. Yavutse ku itariki 9 Nzeri mu mwaka wa 1967. Avukira muri Star mu gihugu cy'Ubuhinde, afite imyaka 56. Yashyingiranywe na Twinkle Khanna mu mwaka wa 2001. Babyaranye umwana umwe, Arav Kumar.
Ababyeyi ba Akshay Kumar ni Aruna Bhatia ndetse na Hari Bhatia. Bwa mbere agaragara muri filime Akshay Kumar yagaragaye muri filime yitwa Aji yo mu 1987, maze iyo filime imubera inzira yo kwamamara kwe. Akshay Kumar azwi nk'umwe mu bakinnyi ba filime mu gihugu cy'Ubuhinde bakora cyane, akaba ari umuntu ushaka gukora filime nyinshi zishoboka. Zimwe muri filime zakunzwe Akshay Kumar yagaragayemo harimo nk'iyitwa Boss, yitwa Suryavanshi, Dadikani, Bachani Pande, Belly Bottom ndetse n'izindi. Kimwe mu bintu Akshay Kumar azwiho nuko ari umwe mu bakinnyi ba filime ku isi bahembwa amafaranga menshi mu gihe bagaragaye muri filime imwe gusa. Filime zose yagaragayemo zigera ku 151. Akshay Kumar afite akayabo ka $325 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kane azwi nka Salman Khan, akunzwe na benshi. Kimwe mu bitangaza azwiho nuko ku myaka ya 56 nta mugore nta n'umwana agira. We nyine akaba yariyemeje kwita ku muryango we gusa nta kindi. Amazina ye yose yitwa Abdulrashid Salim Salman Khan. Yavutse ku itariki 27 Ukuboza mu mwaka wa 1965. Avukira Indore muri leta ya Madhya Pradesh. Afite imyaka 56 nk'uko narimaze kubivuga. Abavandimwe be abenshi muri bo barazwi, harimo nk'uwitwa Arbazi Khan, Sohail Khan, Aruvira Khan ndetse na Arpita Khan. Ababyeyi be n'abo bavandimwe be n'abitwa Salim Khan ndetse na Sushila Shalak. Salman Khan agaragara bwa mbere muri filime hari mu mwaka wa 1988 ubwo yakinaga muri filime yitwa Falak. Nawe azwi mu bantu bakina filime nyinshi zishoboka, bituma n'ubundi akundwa n'Abahinde cyane. Mu mafilime yakinnye yakunzwe akaba harimo nk'iyitwa Bajrang Bhaijaan, Dabangg, Lade, yitwa Tiger ndetse n'izindi. Filime zose Salman Khan yagaragayemo zigera ku 118. Salman Khan afite akayabo ka $355 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatatu yitwa Hrithik Roshan, abenshi bamwita Krish kuko niyo filime nyine yamenyekanyeho ndetse yakunzwe cyane ku isi hose. Sibyo gusa hari n'abamwita Rohit kubera gukina mu mafilime menshi atandukanye, ariko yose agakinamo yitwa Rohit. No umuntu mu by'ukuri utaragaragaye mu mafilime menshi, ariko nyine filime nke kandi nziza. Yavutse ku itariki 10 Mutarama 1974. Avukiye mu mujyi wa Mumbai, afite imyaka 50. Ababyeyi be ni Rakesh Roshan ndetse na Pinky Roshan. Ababyeyi ba Hrithik Roshan nabo bamuzanye mu mwuga wo gukina filime ubwo yarazanywemo na se Rakesh Roshan kubera yuko se ari umuyobozi w'amafilime atandukanye kandi meza. Hrithik Roshan yashakanye na Susan Khan mu mwaka wa 2000 maze bahana gatanya mu mwaka wa 2014. Babyaranye umwana umwe, Rani Roshan. Bwa mbere Hrithik Roshan agaragara muri filime yagaragaye muri filime yitwa Asha yo mu mwaka wa 1980. Icyo gihe yari afite imyaka 6 yonyine akina muri iyo filime nk'umwana. Ubwo nibwo yakuriye mu mwuga wo gukina filime, maze mu mwaka wa 2006 baza gusohora filime yakunzwe yabaye ikimenya bose, ariyo filime yitwa Krish. Mu zindi filime yagaragayemo harimo nk'iyitwa Doom, yitwa War ndetse n'izindi. Filime zose hamwe yakinnye nizigera kuri 40. Hrithik Roshan afite akayabo ka $375 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya wa kabiri muramuzi twanamukozeho ikiganiro yitwa Amitabh Bachchan. Yavutse ku itariki 11 Ukwakira 1942. Afite imyaka 81. Yashyingiranywe na Jaya Bachchan mu mwaka wa 1973. Ibyo byose twabivuze mu kiganiro kigaruka ku buzima bwe twakoze, ubwo niba utarakireba genda ukirebe. Yakinnye amafilime atandukanye yakunzwe agera kuri 140, harimo nk'iyitwa Zanjeer, Don, Kaki ndetse n'izindi zitandukanye. Amitabh Bachchan ni se wa Abhishek Bachchan, nawe wamamaye mu mwuga wo gukina filime. Amitabh Bachchan afite akayabo ka $110 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere icyo ngiye gukora ni nko kwigiza nkana kubera yuko mwese muramuzi, yitwa Shah Rukh Khan. Akunzwe na benshi mu isi ndetse abarwa nk'uwa mbere mu bastar ba mbere ku isi. Hari impamvu mbivuze kubera yuko hari na bamwe badatinya kumwita yuko akunzwe kurusha Cristiano Ronaldo na Lionel Messi. Nubwo nyine bitari byo, gusa buri wese ukunda sinema y'igihugu cy'Ubuhinde abakunda Shah Rukh Khan cyangwa se wenda anamuzi. Yavutse ku itariki 2 Ukwakira mu mwaka wa 1965. Avukira New Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde. Afite imyaka 58. Ababyeyi be ni Mir Taj Mohammed Khan ndetse na Latif Fatima Khan.
yashyingiranywe na Guri Khan mu mwaka w'1991. Babyaye abana babiri, Suhana Khan ndetse na Aryan Khan. Uvuze yuko Shah Rukh Khan yahiriwe koko mu gukina filime ntabwo waba ubeshye. Gusa igitangaje, Shah Rukh Khan ntabwo yari afite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime, ahubwo yiga mu mashuri yisumbuye yari umuntu ukunda gukina umupira w'amaguru, ndetse akaba yumva yuko azaba umukinnyi w'icyamamare w'ikirangirire mu gukina umupira w'amaguru. Aha ubanza yari kugeza igihugu cy'Ubuhinde mu gikombe cy'isi. Gusa siko byaje kumugendekera kubera yuko yaje kugira imvune ariyo yamuduhaye nyine tukaba tumukunda nk'umukinnyi wa filime. Ubwo mu kuvunika kwe nk'umuntu wakundaga kureba filime yahise yumva yuko n'ubundi ahinduye inzozi, ahita yumva yuko yaba n'umukinnyi wa filime nabyo ntacyo bitwaye, maze atangira gukina amakinamico mato mato. Ubwo noneho mu mwaka w'1992 nibwo Shah Rukh Khan yaje kugaragara muri filime ye ya mbere yakinnye ariyo yitwa Deewana. Ubwo nibyo byabaye intangiriro ye yo kwamamara kubera yuko nyine impano ye yarivugiraga. Yaje kugaragara mu zindi filime zitandukanye zirimo nkitwa Kabhi Khushi Kabhie Gham, Kuchi Kuchi Hota Hai, Pathan, Don n'izindi filime zitandukanye zatumye akundwa nk'umukinnyi wa filime wa mbere mu gihugu cy'Ubuhinde ubereye gukina filime ziganjemo iz'urukundo. Filime zose uyu mugabo yagaragayemo zigera ku 103. Afite akayabo ka $735 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ni $908 zose. Ngayo nguko uru n'urutonde rw'abakinnyi ba filime ba mbere ushobora kuvuga yuko bahiriwe kurusha abandi muri uyu mwuga wa sinema mu gihugu cy'Ubuhinde. Nahawe rero gutanga igitekerezo cyawe muri comment, ukaba wanavuga umwe muri bo ushaka ko twazakora ikiganiro cye cyihariye.